warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang bacakeun manaqibna Tuhan Syekh Qadir Al-Jilani nyaeta salah hiji wali kutubul auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan urang sadayana meunang kabarokahan, mudah-mudahan urang sing aku muridna ku Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebab Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mah kek di yaumil kiamah anjeunna mah bahanangtung di lawang neraka jahanam bisi aya murid-muridna anu diasupkeun kana jahanam. Mudah-mudahan ku barokahna manaqib Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani urang siti aku muridna ku Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Musalajenna mangga urang bacakeun manaqib Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nyaeta dina pupuh dangdang gula anu kadua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La wa najinata kakang nabi makatocana maka isun sapune ingin dimiskin sono kan kekasih Sultan Nurudi maka isun tinita dening sang Prabu tinoen moko pejangren sabonga kuning negeri lawan mancanegara bener tanah sana nyata ninggaos ingin dagu kabeh pangusul misun miwadene semuhide tanopan anak ikayat kekapingan satawina disakingan sekakaring kang mulia kang ngagung-agung parone gunung kakasih kuna pangarok sing marke mani lawan sing marabasasi kang yang mau sanai sunami arasa semuidin dena takoni dening wong lanang munggah maka wajah wong kang ngatatake kuna masa tuan ingran kuning perwakane si Abdul Qadir mus mulanisun aran muidin sanalika masa ditegis pada sebagad isun datan ngagok kosumari bener ing dina Jum'ah ingin dalam hijrah Nabi kang ngasih dari menghapus lan sewas warsa waktu itu watarane
Muhyiddin kang pernah kawan Rasulullah Syabdul Qur'an damak izin anmu ing sawiji kalaran ingkang sangat carine Qur'an maka wong iku